Mandla Msibi kanye nalabo lasolwa nabo bese bahleli estokisini liviki ngaphambi kwesinqumo samanji kulesicelo sebheyili. Is granted to an amount of 20,000 rand in respect of each applicant on the following conditions. Number 1, not to interfere, influence or intimidate any of the known state witnesses. Not to commit any Schedule 1 offense while released on bail. To report every Mondays and Fridays at Inner Police Station between 6 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. And the applicants to surrender their passports to the investigating officer before 4:30 today. Balandzeli bamsibi bangaphandle enkantolo bajabulele kukhululwa kwabo. We are not going to lie low. We are going to untend each and every stone to make sure that the issue of Umphumalanga is dealt with. Akukathathi isikhathi lesithe ngaphambi kwekube aye estage kuyokhuluma nebalandzeli bakhe. Msibi unikete imininingwane ngalokuboshwa kwakhe, utshelela abalandzeli bakhe ukuthi ukwamkele kucoshwa kwakhe kule cabinet yalesifundza. The honorable premier of the province, to whether you can want to define it in English, to dismiss me is accepted. But I'm going to speak about that decision, the abuse of state power. Msibi uphinze waqoshwa kulesikhundla sakhe sokuba ngumphathi Uniketwe ku-ANC kulesifundza. Kanti ke usemukele nalesinqumo sebuholi besifundza sekuthi amele eceleni etinhlelweni talenhlangano nakasabukene nalelicala. Anele Mnisi nanjabulo Mkhonto labasolwa kanye naMsibi kulelicala kulinzeleke ukuthi babuyele enkantolo ngamhla 6 ngenyanga yeNgongoni kuyochushwa liphenyo ngalelicala.